استودیو رادیو ریواز اف ام گهدار و شوپینرین میهجا لهردری دنباش نادما پیشکشکرنا بلتنا دبجمیر دویا فرموگرگتی سنوچا لباجار اورفای ترکیه هفتی تنک نافبرا انجمن نشمانیا کردی لکوبانه و نونرین جه کمیتا جزیر و فرات ده پیمانیا نشمانیا اپوزیسیون سوریه ده هات لدار خستن لقامشلو افسرین رژیم جبرنا کوکیان چک بکار آنین لاڤرۆڤ دەبێژە و هەوڵا ویلایەتێن یەکگرتی بێ دروستکردنا دەڤەرە ئارام لە باکووری سووریێ ئالیکاریە چارەسەریە دۆزا سووریە ناکە. دەماش. لە باژارێ ئۆرفا لە تورکیە دۆ یەکشەمێ هەڤدیتنێک ناوبەرە ئەنجومەنا نیشتمانیا کوردی لە کۆبانێ ونونەرێن ژێ کومیتا جزیر و فەراتێ دە پەیمانیا نیشتمانیە ئۆپۆزیسیۆنا سووریەدا هات لە دارخستن. لە هەڤدیتنێدا پێشهاتەیەن داوی و سیناریۆیان لە پێش هەرێمێن کوردی لە ڕۆژاوای کوردستانی تایبەتی و یەن سووریە بگشتی هاتن گۆتوبێشکردن هەردوو ئالیان تەکەزیل سەرتێکیلی و هەماهەنگیا ناوبەرە ئەنەکەسێ لە کۆبانێ و ئتیلافێ دەکرد شاندا کۆمیتا جزیر و فەراتێ لە ئتیلافێدا ژێ هەریەک ژێ یاسر فەرحان محەممەد وەلی عەبدولباسط محەممەد الوەیس و عەبدەڵڵا الفەرەج پێکدات شاندا ئەنەکەسێ لە کۆبانێژی ژێ هەریەک ژێ عەلی ئیبراهیم عەلی تەمێ و حەنان عەباس نونەرێن ژێ ئەنجومەنا گرێسپی و ڕەقایێ هەن ئەندامێندن لە ئەنجومەنێدا پێک دەهات. لە قامشلۆ ئەفسەرێن رێژێمێ ژبەر ناکۆکیان چەک بەکار ئانین لە فرۆکخانەیە قامشلۆیە ڕۆژاوایە کوردستانێ ناکۆکیەک ناوبەرە ئەفسەرێن رێژێمێدا دروست بوو پشترە ئەو ناکۆکی بوو شەر و چەک لە ناو فرۆکخانەیەدا هاتن بکار ئانین و هەین کەسجی بریندار بوون. جێدەرن خۆجەهیژ ناوە باژارێ قامشلۆ ڕاگەاندن کە ڕۆژا شەمیێ ژبەر ناکۆکیەکێ ناوبەرە ئەفسەرن رێژێمێ یەن لە فرۆکخانەیە شەڕ ڕوودا ئالیەن ناکۆکدار چەک دناوە فرۆکخانەیەدا بکار ئانین ئەنجامێدا ئەفسەرەک بە پلەیە عەقید بناوێ خالد جەرف بریندار بوو دەربارێ سەدەمن ڕوودانا شەر جێدەران سەربارکردن کۆژبەر چاوانیا پارڤەکردنا ئالیکاریە مرۆڤی یەن کۆژێنێتەوێن یەکگرتی ji بۆ دەربدەران تێنە شاندن ئەو شەڕ وی شەڕی ڕوودا بوو کۆ ئەفسەرên rejimê ji xera alîkariyan didizin û li bazarên reş difroşin. Di twîteka nû de Donald Trump gefle welatên Ewropayê xwar. Dibêje eker welatên Ewropayê girtiyên xwe yên Daişê li Sûriyê ku welatiyên wan in an goregeznamayên Ewropî bi dest wan hene ve negerîn welatê xwe ew ê wan girtiyan ku nêzî 800 Daişî ne li Sûriyê serbest berde. Di twîteka nû de Donald Trump serokê Amerîka gefêl welatên Ewropayê dixwe û dibêje ku ew ê girtiyên Daişê li Sûriyê serbest berde. Ajansa Rusyaliyom îro belav kir ku serokê Amerîka Donald Trump roja înê gef li welatên Ewropayê xwar û got eger welatên Ewropayê rê nedin ku endamên Daişê kojrageznameyên Ewropî ne vegerin welatên xwe an go wan neba welatên wan dê derencamên metirsîdar hebin û eger heya Amerîka girtiyên Daişê li Sûriyê serbest berde. Dê Twîtterekê de Trump daxwaz ji Fransa û Almanya û hin welatên din yên Ewropayê kir ku rê li ber vegera zêdetir ji 800 girtiyên Daişa terorîst li Sûriyê ku xwedanê regeznamayên Ewropî ne vekin. Amaje kir ku xilafeta Daişê li ber rûxandinê ye. Trump di twîta xwe de serbar kir ku hêzin welatê wî dê nêzik ji Sûriyê vekişin piştî ku serkeftinê li ser Daişê ji sedî sed bi dest vebînin. Herwiha ji dereka medyayî nêzî Donald Trump serokê Amerîka roja şemiyê ragihand bû ku di dema 24 demjimêrên bê de wê Trump daxuyaniyekê derbarê şerê dijî rêxistina terorîstiya Daişê belav bike. Wekû hatî ragihandin ku Trump wê biryarekê derbarê şerê Daişê li Sûriyê derbike û eger heye ji nav birina yekcar ya Daişê rabigîne. Her divê derbarê de rewangeha Sûriyeya mafê mirovan eşkere kir ku nîzî 200 çekdarên Daişa terorîst roja înaborî xwara destî çekdarên Sûriyeya Demokratîk kirin di çarçoveya rêkeftineke dûrî ragihandinê de ku li gorî wê rêkeftinê 440 Daişî dê xwe li ser du beşan radest bikin. Beşê yekem 240 û yê duwem jî 200 çekdar. Tev jî ji regeznameyên biyanî ne hevdemî ku Amerîka amadekariyên xwe ji bo ragihandina pakkirina tevaya Rojelatê Feratê ji rêxistina Daişa terorîst dike. Li gorî torên civakî jî di her du mehêmborî de bazaran xelk û malbat ji deverên jêr kontrola Daişê de di dawîtirîn cih de. Di nav wan de malbatên endamên Daişê ji regeznameyên cuda cuda gihişt bûna deverên jêr kontrola Hesedê.
بریانها جی ئەمریکا ji welatên Ewropayê xwestibû ku girtiyên Daişê li Sûriyê ku welatî û xwedanê regeznameyên wê ne bi belba xwe wan dadgeh bike. Serbarî ku Amerîka dê alîkariya wan jî bike. Lê wekû hatiye ragihandin, welatên Ewropayê metirsiya wan ji vegerandina wan terorîstan ji ber fikir û ramanên wan yên tundra û terorîst heye. Tanha ew yek cihê nakûkiyeke siyasî û ewlehî li Ewropayê ye. Wezîrê Derve Rûsyê Sergî Lavrov dibêje ku hewla wîlayetên yekgirtî bi drûstkirina devera aram li Bakurê Sûriyê alîkariya çareseriya Sûriyê nake. Wezîrê Derveyê Rûsya dibêje ku hewla Amerîka bi pêkanîna devera aram alîkariya çareseriya Sûrî nake û dibe ku rêkeftinên asîtana werin cîbcî kirin. Di Kongerekî Rojnamevanî de duh roja şemiyê, Wezîrê Derveyê Rûsyê Sergî Lavrov derbarê pirsekî li ser pêkanîna wîlayetên yekgirtî bi devereka aram li ser Bakurê Sûriyê got ku dema niha zehmeta ew yek zelal bibe û ya herî baş ew e ku giringiyê bidin rêkeftinên ku di çarçoveya asîtana de hatîn encamdan û planên cuda cuda yên ku dewletên li derdora Sûriyê bi şêweyekî nerawatî bi taybet bi beşdarkirina gelek aliyên nerawa alîkariya çareseriya doza Sûrî nake. Lavrov balkişand serrêkeftina di navbera Tirkiye û rejîma Esed de ya ku sala 1998 de hatî imzekirin û got ku ew rêkeftin alîkariya hevbeş di navbera her du welatan de pêkanîna aramiyê li ser sînorê hevbeş rêxistin dike û di nav de karên hevbeş li dijî gefên terorî dike. Wezîrê Derveyê Rûsî tekez kir ku serokê her sê welatên gerantîdar di asîtana de doza ewlehiya sînorê Sûriyê bi Tirkiye re û Rojhilatê Çemê Firatê di hevdîtina waniya dawî de li Sûdşî gengeşe kirin û her sê aliyan tekezî li ser levhatinê derbarê rêkeftina di navbera rejîma Esed û Tirkiye de kirin. Berî demekî jî rojnameya Washington Post li ser hezarê ji derekê ragihand ku Wezareta Berevaniya Amerîka kar li ser planekî derbarê avakirina devera aram li Bakurê Sûriyê dike û hêzên hejmarek ji dewletên Ewropî duê planê de wê beşdariyê bikin da ku devera Kurdî ji êrişên Tirkî werin parastin. Li gorî wê plana Amerîkî ya ku tanha tê gengeşekirin ku wê 1500 leşkerên Ewropî li Bakurê Sûriyê werin bicehkirin. Her wiha 200 leşkerên Amerîkî jî wê li deverê bimînin piştî vekişana hêzên Amerîkî ji Sûriyê. Li Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê yekîtiya xwendevan û ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava û rêxistina Sparkiyana dewletî doh ahengek pênazkirinê ji xwendekarên Rojavayê Kurdistanê yên serkeftî lê zankoyên Herêma Kurdistanê birêkxistin kirin. Duê ahengê de heftê xwendekarên ku pileyên yekem, duwem û sîyem di zankoyên Herêma Kurdistanê bi dest ve anîne hatin xelatkirin. Di ahengê de berî çalakî dest pê bike hejmarek gotar ji aliyê berpirsên yekîtiya xwendevan û ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava û rêxistina Sparkiyana dewletî ku alîkarî û piştevaniya xwendekaran dike hatin pêşkêşkirin. Wê beşdariya hejmarek hunermendên Rojavayê Kurdistanê stranên wan aheng hat xemlandin. Li dawiyê de aliyên birêvebirên çalakiyê bawernameyên serkeftinê pêşkêşî xwendekaran kirin. وما سوزن دارو وهم اشتغان واركان لش مدوانا ندي بس بيكاوي بنتني دا بلكو دا بشتي خندني حتى نخرجها. برنامج ذكرى صلاتي خلقي وخيراتنا لك وخشحالي كوا ذلك لا أهنجي أو هاي أقوم نتوبة كوا. ئێمە وەکو یەکێتیا خۆندەبان و جوانە دموکراتیک دەرناسین هەروەها وەکو سەرکەفتن وەکو بن خڵاتکردنا تەڵەبەی سەرکەفتی یەکەم و دووەم سێم سەرۆکە دەژێن سەراستی جامات و هەولێری براستی دریاوێ چالاکێ یەک جوان چالاکێمەی کە ئەم سەرێ کار دکن و دریاوێ ناکێدا نێزیکۆنێک ئاریکاری وەکو دەژن یەکتێکیشتنێک ناوا خۆدەوانە هەبێژ بەر تەڵەبێم هەموو هەرتوو بەرانە دریاوێ چالاکێن هاکێدا هەر ساڵ یەکێتی خوندەوان حفلێکی وە لەژمەر چێ دکن دهێلن ئەم هەمووی هەفتوو ناس بکن چێ ساڵە ئەولی بێ دوی سێ چارێژی بێ ئەم gelekê xweşin vê naskirine em bêhtir nêzîkê hev jî dibin em dihisin enom felan em yekin em vê derêjê em her çi welatê jî em ê her yek bin
شيماء محمد لطيف جتو از طالبة قسم إدارة أعمال جامعة بوليتكنيك از خوندكارة روجاوای كردستان ما 3 سالي من بسال از أول دبت كون سر قسم خوا وإيرو أساتم خلات كرنج لاي يكتيا خوندكارة روجاوای كردستان از قلق سمتيا گودار و شوپینرن ریباز بولتنا دمجمیر دوب داوی هات تا بولتنا 4 هر شاردو بختوار بن